Shubor nakaslem jong unongsan hima. Ibenta ban pet ya ka khya ka shon jong para do para snam ki basa anong ba Delhi kaseng National Hanyotra People's Federation ha ka shipotrek uno para arajar arpuar kalayo ban pen scam ya ka unit bathamay anong ba Delhi ya ka ba kilapon ha Meghalaya House New Delhi ya ka ni ka unit bathamay layo ban pen scam do president barang ba kaseng ba Andreas nong kendri ha ka jing ya don lang jong ki weipat ki nong yalam ba hakman Hakabaya ka kam president la jiet ya ka kong Nomita Renja general secretary ka kong Pinshai Banela Linkhi bat lai phongut kit khon nakaliang president habakran hakani ka jingelang uloong ka jing penyar ya ka te ka jing trei kam jongki shanong ba Delhi kalong maginong yalam ka sengkin na ban petlam ya ka khya ka shon jogi para do para snam ki bashatei Ulaban rapru da kabaong baka sengkan train na kabenta kabahakam nyat jogi pat ba ka briu henyo trap kamtam kidu ki badan kam jingerap laga de gi basyong basa Delhi ni ki bawan puli bat pha sumar ha gani sngi ka kunhun kalapin ko buram ru ya ki para do para snam ki bapuli bat ki basa Delhi ki balapet lem ya ka khya ka shon jogi pat ba nakaliang ka president ka kong Nomita Renja kala ai khublei kerpang ki pat ba baria ki nong yalam ki bala benchat ya ni ka kam haki ban train Nakabenta ki patba ka jat ben riu ki basyong basa anong ba Delhi bat hakiwe ki jaka ki ba marjan. Sibo ni pibaro nga na metarenja bala syong bala sah ko abi Delhi mentala khasau sinam kala yo ban ai benta ban yes nok tilang bakaseng naka liang kajonga balong nakaseng NHPF Delhi unit nisno ban ai khublei bangin kit bob kit wiang yakaseng kni central body bakalala banwan ban yeshim benta lem national ban yakit ya ba yalaka kamjong ka jadbin riu kabri neutrap nga ai khublei ki badba basong basa ajala lade Meghalaya ki bade ki khasi baknang bakinyo yakamet ka bakwat ka bakya baka mai kanji kanya kanki Ako ba ning kong nakaliang kasagi na doon ni ko Meghalaya House po New Delhi panglayo aray kala scam di member badal ni ko Delhi balong Delhi unit kibadagi para kasi para do personal journey na yang bakigila di simenta aban di petlang di para kasi besyang masa ni namatibut kasi journey ni bakmai tip lang tip lenti balong kini guri ko kalong anok ba Johari India. Dari kalian kasagi kalawan bicara ni, juga berbicara bagayo rumah kubur katu arwah lainun kebiadai kebasyang besar ni bayi bukuli balik kucing biasi berkunjung ru bagi bapak ibu syang besar ni kepada kasih. Dari kalian kasang ru pensiun lagi member juga dari union senang ba. Kini member balong kisah ni kau juga NHPF Krishna kenang begini wah kalangan penyiaran bapak jongi bersyong sah ni po apa ni po ni po kali bertunjuk ru kali raseng tertentu ru di para samla syong sebar kejelah kebadai para doa personal jongi bersyong kumba sebenarnya celai kepada iman mungkin seorang bagi berkesan kejongi kenang bagi kemudian ingin pensok rekam kejongi mengilah angno for bagi pidan ke jenja pidan ke jeng pimpin ikene kalan kelenti kalan maksen kalan am sim kejeng kle mata beri mentrap jongi berkunjung ru masuk badai ku blai le macam kapor iki memang bagi dari ketemi kebayudan ke jeng kle Shimti yang dekam, ane po Delhi, di pengajian sini bagi nama meniat keman kena menyo dan kaji soal juga juga. Daging tray, daging kit lima sen ia kan jadi beliau. Oh ini nak lihat sen, ane ni kan kita yang cukup sen. Ni kita nyim day, bantian lagi sini. Ni day meniat keman, kena bagi ngelah, bagi ram iki longdian, longdian hijau. Namar kejikit kan sembalang kembali dari kit namata jono mikit namata gobusuk namata kebelang salang namata dari berkecek